54 44. Awas dong, itu panas. 44. Mati. Oke. Jangan kan. Dia mur. Sepira? Bu. Iki jarak iki pira? Kan tadinya 44. Tambah pele. Tambah pele. Kamu tahu enggak? 44 tambah pele. Oh, pele bayar dewek. Orang bisa. Makanya kan langsung Oh ya wis deh. kira ya. Iya. Bener ah. Hai. Ram lagi dalam. Iya bener. Dibenain. Mendek. Loh. Bener. Plastik kan. Bisa orang bener. Wis mana balik? Iya deh. Iya bener saya ketapat kan? Iya. Miki sih jadi sakit papa. Ya kan? Tambah pele. Ditambah pele 10.000. Bocah murah temen kowe. Kowe mau War makasih pel. Pel, makasih. Sim kaki ya. Salaman ra. Salaman ra. bisa. Cak salaman ra. Orang cium Oh, orang menghargai orang tua. Ini mau 10.000 maning. Anjo, sujud ke. Cak salaman ra. Ada modal. Nah, jangan lupa kita review mie ayam. Ya kalau yang buyar 43. Berarti ini siapa Fred? Keren loro, bro. Ya, kita akan review mie ayam Bang Sali. Mas, apa Mas? Yang paling enak di Kaliwadah. Iya. Ayo lu. Anjay. Guys, kita review. Gue dorong payu lah. buka. Ini view gue dorong payu. Wes pelet, Jun. Panas tangannya. Ih, deh. Panas gak, Bang? Panas ya. Di Adri. Panas gak? Ora ya?